upoznaj našu kuharicu. Ona kuha nevjerojatno ukusno i izvrsno, a ovo je naša draga baka. Ona zna puno o domaćem kuhanju. Ovo je naša starija sestra, Vivian. Ona samo želi igrati igre, ali mi započinjemo. Kulinarski izazov. Beba Lilian je gladna i želi tortu. Vrijeme je za kuhanje. Ekipa. Naravno, sve će biti napravljeno na najbolji mogući način. Trebam mali okrugli oblik. Napravimo rupu u samom središtu kolača. Sastavljamo sam kolač. Koristimo ukusan čokoladni krem. Kada smo sastavili cijeli kolač, vrijeme je da počnemo s ravnanjem. Tako sa strane, jednostavno je, samo trebamo nanijeti kremu izvana i sve izravnati lopaticom. Hej, zašto sam prekriven kremom? Što je to? Baka! Oprosti, draga. Samo pokušavam ručno umutiti vrhnje. Nije tako lako kao što zvuči. Namaži vrhnje na tortu. Odlično. Sada izvadimo moj domaći džem. Evo ga. To je super ukusno. Namaži ga na vrh torte. Sada pokrij čokoladnom mrežom. Gotovo. Viviane, što si smislila? Imam nevjerojatnu ideju. Bako, napravio sam tortu, zabodi štapiće u nju, zatim dodaj oči i usta od marmelade. Izgleda kao ješ. Smiješno, zar ne, Bako? Bako, tvoje vikanje je tako smiješno. Vivian, ovo je čudovište, a ne ukusna torta. Da, sada će smisliti bilo što. Ostaje samo preliti ovaj ukusni sirup na moju tortu, a zatim je ukrasiti maltesersima. Evo ih. Svi vole ove čokolade. Imam sve spremno. Lilian, probaj i izaberi najbolju tortu. O ne, moramo smisliti nešto. Igračka žohar. Neka se svi uplaše. Na daljinsko je upravljanje. Sada će se svi prestrašiti. To je prava žohar u mojoj kuhinji. Bako, što ti je? Nema šanse. To je žohar. Moramo ga se riješiti. Dođi ovamo. Udarit ću te kuhinskim čekićem. Žohar. I u mojoj je kuhinji. Nikad nije bilo ovako. Ne mogu ga se riješiti. Ne, riješit ću ga se. Užasno je. Napadam te. Odlučio je napasti moju tortu. Ne, nema šanse. Torta, uništila sam je. Osjećam se loše. Što se ovdje dogodilo? Moja torta. Što se dogodilo s mojim torcama? Ova je sva razbijena. Dobro, barem da probam kremu. To je to, nije baš dobro. A što je s ovom? Žohar? Kako odvratno. Ova torta pobjeđuje čak i bez kušanja. Da, prva pobjeda i odmah moja. Sada napravi mi kokice, ali ovaj put potrudi se da sve bude ukusno. Naravno, sestro. Trebam toster i staklenku kukuruznih zrna. Odlično. Stavimo zrna u toster. Više od toga. Sada ga uključujemo. Nadam se da će sve ispasti dobro za mene. Hajde, ne. Wow, 2 tosta s kokicama. Super. Ostaje samo da ih uhvatimo i... oprosti, Bako. Što je to bilo? Nešto što je ostalo od tostova s kokicama. U redu. Gdje sam stao? Točno, prelite čokoladni sirup preko toga. Više od toga. Sjajno. Sada malo žele medvjedića. Još čokoladnog sirupa. Pokrij s tostom od kokica. Ispalo je ukusno. Bako, kako ti se sviđa? Izgleda odlično. A sada imam obični kukuruz. Trebaš zagrijati klip sušilom za kosu. Pogledaj, zrna kukuruza su eksplodirala pred mojim očima. Pogledaj to, cijeli klip je u kokicama. Miriše ukusno. Napravila sam 2 cijela klipa za Lilian. Da, preli moj domaći džem preso, Lilian ih obožava. Nikad nema previše džema. Sama bi ga pojela s velikim zadovoljstvom. Što je to bilo? Šefe, što ste smislili?
Stavili smo zrna kukuruza u aparat za kokice. Više od toga. Da, super. Sada vadimo ukusne praške. Imaju različite okuse. Svaki prah pravi žvakaću gumu. Pogledaj to. Savršeno. Sada sve ulijemo u stroj s kukuruzom. Želim napraviti šareni kokice. Uključimo uređaj i da vidimo mogu li to napraviti. Vau! Duga kokice su ispale savršeno. Lilian, probaj uskoro. Ovaj put je sve definitivno ukusno. Naravno. Dao si sve od sebe. Što je ovdje? Ovo je sendvič od kokica. Super! Sviđa mi se. Ima čokoladu i marmeladu u sebi. Volim ovo. Pogledaj to. Ovo je klip od kokica. I voćni džemovi. Ukusno. A što je zadnje? Wow, to je cijela mašina za šareni kokice. Također je ukusno, ali biram bakine kokice kao pobjednika. Stvarno? Hvala, draga. Pobjeda je moja. Tako sam dirnut. Umirem od gladi. Sad mi napravi burger. Tako sam gladna. Naravno, draga. Počnimo s sirom. Trebat će mi par komada. Odgađamo to. Zatim uzmi rajčice. Treba ih narezati na kriške. Zatim narezani avokado. Pogledaj kako je svjež i ukusan. Zatim uzmemo mljeveno meso. Napravimo krug od njega. Napravimo rupu u njemu i pržimo naš odrezak kao krafnu u tavi s obje strane, naravno. Zatim razbijemo jaje u sredini i gotovi smo. Sada ću staviti sir da se otopi. Zatim trebamo sastaviti burger. Savršenstvo! Tako je zdravo i tako dobro. Stani, Viviane. Nije za tebe. Mogu ti dati malo salate. Fuj, salata je odvratna. Mrzim nešto zeleno. U redu, imam ideju. Sigurno ima sladoleda u hladnjaku. Hoćemo li to provjeriti? Rekao sam ti cijela tegla toga. Treba će mi za burger. Sada vadimo kekse i kombiniramo sladoled i kekse. Odlično! Zatim vadimo šarene mrvice i posipamo ih po stolu, baš tako. Onda uvaljamo sladoledne kekse u mrvice. Ponovi za mnom. Moj burger ima bolji okus. Ne, moj je bolji. Moj je bolji. Ne želim te razočarati, ali moj burger će imati najbolji okus. Samo trebam promijeniti odjeću. Ovo je moj poseban multifunkcionalni kostim za kuhanje burgera. Vadimo naše kobasice i kotlete, stavimo ih zajedno na roštilj, pokrijemo poklopcem i ostaje samo malo pričekati. Možemo ih izvaditi. To je ukusno! Vadimo sve i počinjemo slagati burger. Ja ću ga napraviti više slojnim. Evo burgera i hot doga, a što bi moglo biti bolje od toga? Dodajte umake, senf i kečap. Prelijte sve. Nikad nema previše umaka. Super. Spreman sam. Dobar tek. Sve izgleda ukusno. Počnimo s ovim burgerom. Što je unutra? Avokado? Odvratno mrzim ga. A ovdje? Vau, to je burger s keksom. Probajmo ga. Volim sladoled. Super, ali htio sam nešto drugo. Wow, kakav ogroman burger. Ovdje je čak i hot dog. Tako je ukusno. Stvarno mi se sviđa. Obožavam to. I znaš što? Ovdje ne trebaš ni razmišljati. Šef je pobjednik. Hvala, dušo. Znala sam da ću... Dobrodošli u izazov. Prvo, učinite nešto s lubenicom za mene. U redu, unuko. Ne brini, sve je u redu. Ovo je nepotrebno. I sada su tu komadi. I dodat ću jagode i želatinu ovim komadima lubenice. Stavimo sve unutra i natrag, baš tako. I moramo sve pomiješati. Lubenica žele s jagodama je spreman. Dopusti mi da ti pokažem rez. Savršenstvo.
Oh, da. Wow, bako. Da vidim. Pa, kao što se očekivalo od bake. Pogledaj što ću imati. Nikad nećeš vjerovati. Još samo nekoliko minuta, još malo. I vidjet ćeš kakvo remek dijelo ću napraviti. U redu, baš tako. I evo ga, lav. Pa, imam žele od lubenice s različitim punjenjima i ukusno je, tako da ću biti puno bolji od tebe, šef. Vidiš? Sada ga imam s narančama, a zatim s drugim bobicama. Ona će voljeti barem jedno od njih. Pa, imam savršeno glava ovdje i ne trebam taj višak. Oh, shvatila sam. Ovo je tako ukusno. Volio bih da ne završi. Čekaj, ima još. Oh, da. Ukusno. Tako dobro. Što, bako? Pa što ako je gotovo? Oh, lubenica je gotova. Što da sada radim? Oh, Fanta. Da, upravu si. Predivno. Čekaj, imam ideju. Nemam drugih sastojaka. Skittles? Hvala, bako. Još poslastica. Trebaju mi više. Oh, divno! Imam ovdje marshmallove, marmelade i Skittles. I naravno, sve ću preliti mlijekom i fantom da napravim ukusan punč. Gotovo je. Bako, želiš li probati? Pa, da vidimo. Tako je slatko. Pa, stavit ću svoje kriške želea u sredinu da izgleda lijepo. Baš tako. Različite boje i različiti okusi. Želiš li probati, šef? Nema potrebe za tim. Pa, kladim se u svoj šešir na lubenice. Upravo ovdje. Wow. Lilian, probaj. Samo naprijed. Pa, ima puno izbora. Krenimo s zanimljivim koktelom. Da vidimo. Wow, tako je sladak. Sjajno. Volim to. I pogledaj ovu žele. Koju bih trebao prvo odabrati? Probajmo ovaj. Ukusno. Odlično. I ima okus jagode. A ovaj je s grožđem i narančom. O, tako je dobro. I pogledaj tu kapu. Roar, kakav lav i tako sočna lubenica. Ovo je definitivno moj favorit. Lav je pobjedio. Da, nisam sumnjao u svoju pobjedu. Hoćeš li mi napraviti hot dog, molim te? Imam zadatak? Uf ti! Pa, jaja su moja. Ne, daj ih meni. To je to. Trebam ih za kuhanje. O, napokon! Razbit ću ga prvo na tvojoj glavi. Razbij ga u zdjelu i napravi tijesto. U redu, super. I malo brašna. Što? Ne. Haha, moje je! Jesi li shvatio? Ja sam jak. Razbit ću 2 jaja u brašno i zamjesiti tijesto također. To je to. U redu. Samo snažne ruke mogu napraviti savršeno tijesto. I naravno, vaš kuhar nije ništa drugo nego jak. Da, uspijeva. Au. To je to. Sve se vrti. Opa, peciva za hot dog bit će oblikovana kao psi. To je to. I pravo u pečnicu idu. Oh, ne zaboravi napraviti rupu u sredini, naravno. Savršeno. Postavimo tajmer i čekajmo. Oh, što se događa? Zašto je ovdje tako vruće? Ima. Što se događa? Da, i moja savršena peciva su spremna. Hej, bako, što radiš? Pogledaj to, zar nisu ukusni? Imam pseće. Ne, moji su puno slađi. Prestani. Što se događa? Čekaj, zašto miriše na izgorjelo? Ne, zapravo miriše jako ukusno. Oh, znam što ću učiniti. Prevarit ću ih. Dok se svađaju, mogu samo probati njihove peciva.
tako su ukusna i svježe napravljena. Mislim da je bakin najbolji. O, vidiš, rekao sam ti. I ukrao sam malo od tebe da ne moram sam praviti tijesto. Vidiš? Moram odrezati ove suvišne dijelove. I sada mogu napraviti vrlo originalan hot dog. Pogledaj to. To su 2 kobasice u pecivu za auto. Što se događa? Ljudi, morate prestati svađati se. Ajde! Bako, napravi svoj hot dog. Ako napravi svoj... O, u pravu si, dušo. Baš tako, stavim 2 kobasice unutra i prelijem ih u macima. Kečap i sent, naravno. Ne zaboravi sir na vrhu. I evo ga, šef. Nije li puno bolje od tvog? Da, šef. Sada napravi svoj i vidjet ćemo koji je bolji. Da, naravno. Pa, imam ovu super kobasicu. Neka je stavim unutra. Sada malo sira, malo peršina, malo umaka i naravno prženi luk. Sada trebamo staviti na roštilj i čekati da postane hrskavo. Oh da, i spremno je. O, toliko dima. Pa, dobar tek. Vau, toliko različitih jela! O, toliko para! Hajde, šef, što je to? Pa, izgleda ukusno. Da probam. I prilično je dobro. U redu. Idem dalje na ovog slatkog psića. Pecivo je stvarno ukusno. O, i pogledaj taj auto s 2 kobasice kako ide na posao. Sjajno. Pobjedila si, sestro. Stvarno? Ja? Jupi. Hvala. Odličan posao sam napravio. Limuni? Tako je. Želim limunadu. Limonada? Nema problema, unuko. I znam odakle početi. Da vidimo, ovi limuni nisu dobri. Ubrat ću svježe. Ah, to je savršeno. Sada trebam iscijediti sok, pomiješati ga s vodom. Naravno, da ne bude previše kiselo. Upravo tako. I dodat ću nekoliko kriški limuna. Nešto nedostaje. To je to. Trebam dodati malo kadulje. Dodat ću grančicu za lijepu boju i ugodan miris. Mogu je koristiti za ukras, zar ne? Savršeno. Prekrasno je. Hej, šef. Što? Ne trebam nikakve ukrase. Nisam limunada. Što radiš, bako? Ometaš me. Ja sam snažan muškarac. Ne trebam nikakve ukrase ili nakit. Pogledaj to. U ovome ću poslužiti svoju limunadu. Neka stavi malo limuna, sada dodajmo malo mjehurića. Tako su slatki. Odmah na limune i pogledaj tu savršenost. Izgledaju kao da su posluženi u vrlo luksuznom restoranu. Sada dodajmo nekoliko kockica leda. Zatim stavimo malo vode u bocu i gaziramo je. Imam poseban stroj za to. I moja nevjerojatna limunada je spremna. Vidiš? Da, izvoli, hvala. Želiš još jedan? U redu, baš tako. Izvoli, uživaj, doviđenja. Što? Što želiš, bako? Imam samo malo preostalo za Lilian. Wow, kakva raznolikost limunada! Je li prazno? Počnimo s ovim aromatičnim. Tako je ukusno i miriše tako dobro. Wow, pogledajmo to pobliže ovdje. U redu. Ulimo to pravo u moju čašu. Tako neobično. I ovo je apsolutno ukusno. Šef, imate najbolju limunadu. Pobjedili ste. Da, hura, imam ih sve. Što imamo u prvom krugu?
Wow, slatki WC, to je prilično cool. A što je s Britney? Vidjela se i prosječne veličine i slatkiši naravno. Wow, samo pogledaj Nicolin. Nevjerojatno je. Pa, ja ću biti prva. Hvala, prijatelju. Imali smo lijep razgovor, ali moram probati neki slatkiš. Da vidimo. To je tako smiješno i zapravo vrlo slatko. Nikad prije nisam jeo iz WC-a. Wow, nešto nije u redu. Monika, tvoje usne kao duga su. Super. Idemo, sada je Britney na redu. Pitam se kako ćeš se s tim nositi. He. Ima toliko slatkiša. Znam da ima puno slatkiša. Ali prvo izliću to na stol, onda ćemo podijeliti po bojama. Još malo. Dečki, skoro sam gotov. Hajde! Oh, hajde! To je to! Imam tragove slatkiša. Sada ću pojesti svaki trag uz pomoć slamke. Pokušajmo. Nije samo ukusno, već i zabavno. Pitam se što će se dogoditi s Britney. Wow, tvoja odjeća i kosa. Promijenila je boju. Vrlo lijepo. Kosa je crvena. Idemo dalje. Što te sada čeka da vidimo? Wow, zelena kosa. Vrlo lijepo. Da. Što ćeš sada učiniti? U redu. Tako sam gladan. Hej, Britney je sve pojela. Wow, izgledam cool. Super, Nicole, sada je tvoj red. Da, voljela bih. Što je to? Što? Ne, djevojke, neću dijeliti. Želim sve pojesti sama. Već si završila svoj dio. Možda mi to neće biti dovoljno. Wow, osjećam nešto. Nicole, što nije u redu s tobom? Tako si smiješna. Pogledaj je. Postala si klaun. Što? Klaun? O, to je noćna mora. Izgledam kao klaun. Stvarno mi se ne sviđa. Što je ovaj put? Krafna od brokule? Britney ima srednju, ali što je s Monikom? O, ne, to je apsolutno ogromno. Hej, pa, Nicole se dobrovoljno javila da bude prva. Hajde, da vidimo što će se dogoditi. Grozno. Foj! Učinit ću to vrlo brzo. Vjerojatno nije dobro, ali imam sreće što imam mali. Odvratno je, bolestan sama. Fuj, Nicole. Pa, sada je Britney na redu. Počnimo. Aha, mislim da imaš ideju. Ne. Čekaj, ne možeš to samo baciti. Trebala bi to pojesti. Hajde, Britney. To je dosadno. Čekaj. Aha. Znam kako to učiniti ukusnim. Imam sjajnu ideju. Što je bilo? Dodat ću malo šarenih mrvica. U redu. Čekajte, sure. Odmah će biti boljeg okusa. Evo nekih zelenih mrvica. Wow, Britney, to već izgleda lijepo. Sjajno. Jesi li uzbuđena isprobati? U redu. Da vidimo. Stvarno se nadam da ovako ima bolji okus. Oh, ne, čak ni šarene mrvice nisu pomogle. Ne osjećaš se dobro? Požuri, idi u kupaonicu. Osjećam se tako loše. Tko je smislio ovu groznu krafnu s brokulom? Učinila me bolesnom. Odvratno je, ali sada se osjećam bolje. Cure, vratila sam se. Pa, tko je sljedeći? Monica?
ne znam, tako je strašno. Cure, stvarno ne želim molim vas. Oh, ne. Cure, podržimo Moniku. Idemo, još ne zna što je čeka. Treba svu vašu podršku. Monika, možeš ti to. Ne. Cure, ovo je grozno. Uopće ne ima dobar okus. U redu, iskoristit ću svoje moći. Pojest ću apsolutno sve. Za djevojke, moje djevojke, uspjela sam, pojela sam sve i osjećam se loše. Biće mi zlo. Što da radim? Znam. Pustite me da vam zalijepim usta. Biće bolje ovako. Monika je pozelenjela. Što? Je li to sluz? Što? To je grozno. Sva sam prljava. Monika? Jesi li to ti? Pukla si. Pa, sada imamo Coca-Colu. Brittany, to je maleno. Monika ima srednju kolu. Super, ali Nicole je imala najviše sreće od svih. Ogromna boca. Super, sir. Krenimo. U redu, Brittany, ti možeš prva. U redu. Tako je maleno. Čekaj, to je čokolada. Pitam se što je unutra. Wow. Gumeni medvjedić. Super. Pojest ću ga. Tako je ukusno. Ali imam samo jedan. Mljac, njam, njam. Nicole, pogledaj. Tamo je zmaj. Leti. Super. Jao, Brittany, Nicole te uhvatila. Nemoj to raditi. Hej, idemo. Pa, sada je moj red. Tako dobro miriše. Pitam se što je unutra. Wow, pogledaj ovo. Pogledaj sam. Ima želea. U redu. Pa, sada ću uživati u tome. Wow, apsolutno nevjerojatno. Hej, vrati se. Monika, mislim da imamo problem. Pazi, netko drugi stvarno voli medenu žele. Znaš li tko je to? Dej, moj. Pa, sada je red na Nicole. Da, pustite me da probam svoju kolu. Imam veliku bocu. Pitam se što je unutra. Poklopac je stvarno dobar. Što? Da vidimo. Razbio sam ga. Wow. Što je s tobom? Što imaš tamo? Cure, to je Labubu. Pravi, kako lijepo. Nicole, imaš sreće. A tvoja torba sada izgleda savršeno. Ha. Da, ona je sretna. Lijepo. Ali sada Nicole je ometena čokoladom i želim njezinog Labubua. Tako je sladak. Želim se igrati s njim. Hej, ne diraj to. Igram se, Monika. Hej, Brittany! Nicole neće biti sretna zbog toga. Cure, popravite to što prije. Ne, učinite nešto. Ima li Adair? Ćao. Selotejp, to nije loše. U redu. Nadam se da Nicole neće ništa primijetiti, iako traka je trebala biti plava. Pa, stavi to na torbu. Brže. U redu. skoro sam gotova s čokoladom. Da vidim kako je moj Labubu. Hej, uništen je. Jesi li ti to napravila? Tko ti je dopustio da diraš moj Labubu? Dođi ovamo, stići ću te. Sada, Neurazeri, our main bees, naro, možeš vagiću gumu i četicu. Nicole, ima prosječnu veličinu. U redu. Lijepo. Što je s Monikom? Pa, to je tako veliko. I što je ovaj gum? Zanimljivo. I
Ali mene zanima. Nelly, ja počinjem. Možeš ići nakon mene. Istisnimo to. Wow, i vrijeme je da operem zube. Kako ukusno! Što? Čekajte, cure, to je prava žvakaća guma. Pogledajte ovo. Napuhujem balon. Uspjelo je. Nešto je unutra. Pogledajmo. Wow, gam za pretplatu. Ljudi, ne zaboravite to učiniti. Da, i ne zaboravite na zvono. Hvala. Sada je red na Nicole. Idemo na to. Otvaram pastu za zube i stiskujem je na četkicu za zube. Wow, miriše ukusno. Wow, cure, to je prava žvakaća guma. Napuhujem balon. Stvarno je cool. Leti, moj balončiću. Oh, Na mom je licu. to je grozno, Nicole. Imaš nered od žvakaće gume, ali je odvratno. Sada je red na Monici. Da, napokon mogu pritisnuti gumb. Pa? To je ogroman kist. Da, krenimo na posao. Sad ću istisnuti ovu pastu za zube. Vrlo je teška, ali stvarno cool. Nikad prije nisam imao nešto ovakvo. Wow, Monika, tvoji zubi će biti tako bijeli. Nevjerojatno. Stvarno. Čekaj. Jesi li dobro? Djevojke, pomozimo našoj prijateljici. Povucite četku. U redu. Hajde, djevojke, nastavite vući. Nije ostalo puno. Wow, uspjelo je. Monika, jesi li dobro? Prekrivena sam žvakaćom gumom. Kakva noćna mora. Moram sve očistiti. Ups, nije njezina krivnja. Svi su ovdje. Želim ukusnu čokoladu. Molim te, napravi mi je. U redu. Pa hajde da počnemo. Dopusti mi da uzmem kolačić. Hvala. Bako. To je stvarno ukusno. U redu, spremna sam početi. Trebam plamenike da otopim čokoladu. Topi se tako lijepo. Da, to je sjajno. Baš što sam trebala, ha? Gdje je čokolada ovdje? Odlazi odavde. Nema šanse da ćeš mi ukrasti čokoladu. Prestani, Tyler. U redu, ali htio sam malo čokolade. Ne brini, evo ti. Hvala ti, Bako. To je zapravo prilično dobro. I imam ideju. Neka uzmem 2 komada čokolade i stavim jagodu unutra. Ne izgleda lijepo, ali bolje je nego ništa. Tyler, možda ga možeš staviti u mikrovalnu pećnicu. Da? Okej, pokušajmo. Pogledajmo što sam dobio. Čokolada se otopila i sada imam jagodu i čokoladu. I ukrasit ću ih kao pande. Pogledaj to, tako su slatke. Sviđa li ti se, Bako? Tako slatko. Dobar posao, Tyler. I ostalo ti je nešto čokolade. Napravit ću čokoladnu poslasticu i ukrasit s ovom bijelom čokoladom. Ali ovaj s mliječnom čokoladom. A drugi s vrlo svjetloplavom čokoladom. Ispalo je tako lijepo. Sada ih pusti da ih ukrasim tako da izgledaju kao životinje. Tako su slatki. Pogledaj to, Tyler. Gdje je on? U redu, pusti me da... Prekini, ozbiljan si, tako si tvrdoglav.
U redu, možeš biti ovdje, ali nemoj dirat moju čokoladu. Oh, da. Trebat ću ovaj dio. A ti možeš uzeti onis. Vidiš, imao si sreće. Jesi li dobio? Pravim Fleminga. Još malo detalja i sada mogu slikati. Oh, da. Savršena ružičasta boja za savršeno ružičastog Fleminga. Oh, to je nevjerojatno. Hvala ti. I meni se sviđa. Dobar tek. Spremni smo. Wow, to je prekrasno. Krenimo od ovih malih slatkih banda. Ukusno. A što je s ovim Flemingom? Wow, daj da probam. Tako dobro. Odlično. Ne mogu stati. U redu. I posljednja poslastica ove slatke životinje. Pojest ću vas također. Oh, da. Ovo je najukusnije jelo. Ti si pobjednica, bako. O, stvarno? O, hvala ti puno, pobjedio sam. Obari, Pute, Raelin, Asri, Are, and Sao. Oh, nema problema. Neka ja uzmem ovo dalje. I odavde ću ja preuzeti. U redu, prvo ću rastopiti čokolade različitih boja. Oh, da. Kao profesionalni kuhar mogu gledati ovo zauvijek. Sada trebam neke vrećice i staviti čokoladu ravno u njih. I iscijedite to, svaku boju u poseban silikonski kalup. Sada zelena i plava i naravno ljubičasta. Super. A, što je to? Što se događa? Oh, hajde. Smiri se. Sve će biti u redu. Ne topi se, bako! U redu, dušo. Imam nešto za tebe. Izvoli. Evo kuharice. O, hvala ti, bako. Je li ovo za mene? Vau, tako bih trebao otopiti čokoladu. Sve sam radio pogrešno. Dobro. Samo trebam staviti ovaj kalup direktno na ovaj lonac i staviti čokoladu unutra. Idem. O ne. Ovo je kuharica. Mislim da sam se dekoncentrirao. Moram to izvadit. Uho, prekriveno je čokoladom. Čekaj, je li to kalup iz kuharice? To je sjajno. Tako ukusno. Dobro, sada ću napraviti još jedan. Pogledaj. Nesreće ponekad pomažu. Neka napravim kocku od ove čokolade. Bako, pogledaj. O, vrlo lijepo. Što nije u redu s mojom kuharicom? Aha, osjećam se bolesno. O ne, bako, onesvijestila se. Ne znam što da radim. O, možda. Odlazi. Hajde, dođi k sebi, bako. Halo? Što? Što se dogodilo meni? Pa, vrijeme je da počnem. U redu. Trebam neki kalup. Oh, točno. Evo mog savršenog kutijastog kalupa. Neka sve izvadim iz njega i ulijem ovu svijetlu čokoladu unutra. Savršeno. I kad se smiri, mogu ga izvadit. Hajde, izađi, rekao sam. O, dobro. Pa, možda će Oklagija pomoći. Oh, bilo je dobro. Divno. Sada trebam još jedan. Oh, ne lijepi se. Oh. Hoće li ostati tako? U redu. I na vrh. O, to nije bilo lako. Dobro da uzmem svoj šal. O, ne. Uf. Je li to čokolada? Oprosti, šef. Mogu li samo vratiti ovu čokoladu? U redu. To je tako. Vidiš, nisam sve uništio. Jesi. Što sad da radim? Moram nekako to popraviti. Uf, toliko niti. Pa nadam se da sam ih sve uklonio. Vrijeme je da sastavim svoju kocku.
Onda ću uzeti neke kolače i naravno sastaviti kolač unutar ove kocke. I ne zaboravi na ovo super žele punjenje. Bako, prestani već s tim svojim šalom. Oprosti. Nisam htjela. Izvoli. Mijau. Pa, što je to? Banana. Volim je, ali pazim na tebe. U redu, nema na čemu. Pa sada trebam staviti ovu bananu u ovu tekuću čokoladu i staviti ove male bebice u moju čokoladnu kocku. Neka to učinim nekoliko puta. O, tako lijepo. Tyler, želiš li malo banane i čokolade? Hvala ti, ukusno je. Tyler, ne želim te ometati, ali mislim da tvoja kocka nije gotova. O, dobro. Sada trebam staviti tortu unutar ove kocke. Jedan sloj, drugi. Što dodati? Imam ideju. Dodati ću malo Skittlesa. Moja sestra ih obožava. Nikad ih nije previše. Ukusno. Sad neka stavim na vrh i spreman sam. Sjajan posao, Tyler. Dobar tek. Wow, toliko slatkiša i tako lijepih čokoladnih kocki. U redu, počet ću s ovom. Wow, tako je ukusno. Toliko Skittlesa unutra. Wow, obožavam ih. Oduševljen sam. Sljedeće ću probati ovu ružičastu kocku. Da je otvorim. Wow, prekrasno. I što je to? Njam. To je banana i čokolada. Njami. Ovaj mi se sviđa. Super fora. Ali pogledaj ovu kocku duginih boja. Wow, toliko jagoda. Volim jagode. A unutra je i žele. Miriše sjajno. Wow, pogledaj taj žele. Tako je voćni. Ukusno. Tako dobro. Ti si pobjednik, šef. Oh, da. Konačno, rekao sam ti. Dobro, obrati pažnju. Ovaj put želim nešto čokoladno, ali u obliku jajeta. Jaj. Ozbiljno? U redu. Što bih trebao smisliti? Pa, imam ova 2 kalupa za čokoladna jaja. Dopustite mi da ulijem malo Nutelle unutra. Nemojte misliti da sam gotov s tim. Zatim ću staviti unutra ova 2 čokoladna jaja. O, bako. Aj, proši. Uhvatite ga. Da. Većinom... oprosti. Nisam htio... Hej, Tyler, možeš li pomoći? Naravno. Nije problem. Trese se tako jako. Spremno je. Sada ću ga izliti i napraviti kalup u obliku jajeta. Tako, tijelo je spremno. Sada ću napraviti njušku i pingvin je gotov. Tyler? Ha? Što radiš? Hajde, moraš izvršiti zadatak. Ne. Nemam riječi. Oprosti još jednom. Zafrkavaš li šefa, bako? Ne, što moram učiniti? Nemam ništa. Čekaj, imam telefon i imam super aplikaciju. Samo ću naručiti čokoladna jaja. Voila! Eto i... Tako je ukusno. Spreman sam. Dobar tek. Wow, toliko ukusnih stvari. I pogledaj ovo ogromno jaje i još neka jaja od Milke. Neka počnem s njima. Wow, a unutra je Oreo. Tako dobro i kremasto. Sviđa mi se. Super! A njam! Pa, završio sam s ovim slučajem. Sad trebam probati ovog pingvina. Tako dobar kolač i tako čokoladan. I zadnje, ali ne manje važno, ovo prekrasno ogromno jaje. Neka ga razbijem. Dobro, neka ga razbijem. Uspjela sam. Da, tako je cool. Jej, fenomenalno.
tako ukusno. Volim to. I unutra su još 2 jaja. Wow. S nutelom. Pa, odlučio sam, šef je opet pobjednik. Hvala ti. Napravio sam odličan posao. Nemoj biti tužan. Ovaj put želim nešto čokoladno i sam... Zar se šališ? Evo ti, uzmi svoju čokoladu. Što? To je to? Uf. O da, dušo, idemo odavde. Gotovi smo. Bok.